entebekanisa y'okutwara amajuta agakuruga Uganda kuza Tanzania nicija kumaraho $3 biliyoni 3,500,000. Omushekye ogu guriho oburingwa bwa kilomita 143 kandi abarikutebekanisa project egi nibagira ngu entebekanisa zoona nizigenda omu maisho. Project egi yaba etagira omu maisho abari kuferwa niitwe abanyayuganda. Itwe abanyayuganda emirimo twine kutunga emirimo twine ebiri kuruga mu faamu abantu nibetega bembetanga emere. There are people with different views here. There are opponents of the pipeline project. The important thing is that people can have different views to our own or to us, but we must treat them with respect and try and reason with them. Obwo murumo guguru kugenda omu maisho abateganisibwe entebekanisa egi obwa hati bariyo nibakorwaho mu district zone 10 okutandikira Hoima okutuka Rakai. Compensation kugenda omu maisho hona ati twahisa nka 70% compensation. Wakati na group ende abayange sasura abapaps ababera affected kwa kama signing akusanga ngo ibintu byabo bakabibara kubi na compensation iri cheke. Hariho na office igwirweho okuhera abantu abo bona abino kwetombwitwa omu ntebekanisa zoona za project egi. Abama batatoyigirirwa batayito muna bagenze mu kooti bari batuka mukaga abagende mu kooti ne bagamba babasasuriye kubi baitu nabo tutantubaza nabo musango bwabuyeyo baikiranize akwa office enu izire na bakwenda already bapangize irenju ezo center arazitungire aba officer abagenda kubona bayikara hano bagenda kuba nibararo maju bagenda kubona bapangisa. Endagano zoona ezo kureba ngu omushekye ogu gwayombekwa zikakorwa kare hagati ya government ya Uganda hamwe na Tanzania. Amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.